dushigikiye kipe ya Itariki n'izine z'ukwezi kwa kane 2025 ni nyuma y'ijoro aho tariki 3 z'ukwezi kwa kane nanone 2025 ryaguyemo umuvugizi wungirije w'u Rwanda Alain Mukurarinda. Ikaze kuri Minembwe Capital News tubagezaho amwe mu mateka ya nyakwigendera Alain Mukurarinda wari umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije. Amazina ye ni Alain Bernard Mukurarinda, yarazwi nka Alain Muku. Yavukiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1970. Akaba yitabye Imana afite imyaka 55. Ku myaka 9 gusa yari yaratangiye kugaragaza impano ye yo kuririmba. dushigikiye kipe yacu Amavubi. Amashuri yayize kuri AP Ugunga, akomereza i Rwamagana mu yisumbuye. Kaminuza ayiga mu gihugu cy'Ububirigi. Ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye, Mukurarinda yakinye umupira w'amaguru, aba umusifuzi wa Interscolaire i Rwamagana aho yigaga. Alain Mukurarinda yamenyekanye cyane ku munyamategeko, akaba n'umunyamuziki. Umuhanzi uteza imbere abanyamuziki bagenzi be, by'umwihariko abanyempano yagiye abona ko bakwiye gufashwa. Alain Mukurarinda yinjiye neza muri muzika mu mwaka w'1990 muri studio Impala. Alain Mukurarinda yakoze indirimbo zakunzwe ka Musekeweya. Yagiye anakora ibitaramo bitandukanye yewe no mu bakemurampaka mu marushanwa y'umuzika ka PGGCC. Alain Mukurarinda niwe wafashe akaboko Nsengiyumva François wamamaye nka Igisupusupu amukuye i Gatsibo aho yaririmbiraga abantu akoresheje umuduri. Niwe watangije gahunda ya Hangahiga, yari igamije guteza imbere muzika nyarwanda abinyujije mu bana bakiri bato bafite impano. Mukurarinda yabaye umushinjacyaha guhera mu 2002. Alain Mukurarinda yabaye kandi umushinjacyaha muri ico gihe, ndetse yanaburanye imanza nyinshi zikomeye mu gihugu. Muri 2015 yagiye kubana n'umuryango we i Burayi kuko umugore we yari yabonye imirimo mu Buholandi muri Heineken. Nyuma yagiye kuba muri Cote d'Ivoire aho umugore we yari yabonye imirimo kushinzwe yamamaza bikorwa mu ishami rya Heineken ya Bija. Muri 2018 yamuritse igitabo yise Kimanipule kivuga ku rubanza yabayemo n'umushinjacyaha rwa Ingabire Victoire, nyuma yuko hari benshi bahoraga babimubaza. Yashinze akademi k'abakinyi b'umupira w'amaguru yise Tsinda Batsinde. Alain Mukurarinda yashakanye na Martine Gatabazi muri 2006. Aba bombi bakaba barahuriye mu mashuri abanza, bamaze gukura biyemeza kurushinga baza no kuzarana abana. Mu kwezi k'Ukuboza 2021 nibwo inama y'abaminisitiri yemeje Alain Mukurarinda ku mwanya w'umuvugizi wungirije wa guverinoma. Akaba yitabye Imana umwanya akiwuriho. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki 3 z'ukwezi kwa kane 2025. Bikavugwa ko yazize indwara ya stroke iterwa no guturika kw'imitsi y'ubwonko. Tubibutsa ko Alain Mukurarinda yari umugabo usabana n'abantu bose, yari umugabo w'abagabo. Tumwifurije iruhuko ridashira.